Kalanganin Senator ko na Ellen Baronet Car, chay kakakatlanan sa Pwuhng Ruyok Puro, ipahan po na sa Chief Clerk, home roll po. Senator Adrian Brown, May Senator Kiko Abis Jr., Senator Isakar Pwuhng, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Spencer A. Edgar, Nine. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Miso mo. Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherio L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Chuap, Senator Alfred Canlatora, Patumat man. Senator Denny L. Lapen, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendis Teswo Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Senator Sheldon G. Net, Yet ngay man. Senator Noble A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram, 9 speakers. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan essential magtay sa Pwuhng Quorum, magtay kakatlanan sa Pwuhng Ruyok Puro, hamawag mga tingproyo po yung kakulian tayo tiyo ya sa Pwuhng sa karatan kapeng, nalay sa karan Mexico kapeng lap ang kupuran. Kanilap sa karan Kaiboni o wawlap ang kupuran. Yaratso ko, wawlap ang kupuran show ko. Wawan ki sa Pwuhng ko, nanalam ko na ganyan ko. Wawadororo na balat kay di pa rin tiyak, mamotso, government, national, state, local. Pohnpei Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Heraldine Movic, Pohnpei siyong kupong labalab, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong kupong Chorus. Masaksit ito ng alwa, Vice Speaker Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kan Chorus. Lang sa Amorokan, o Loisokan, Sirisokan, so masakan o lagalagan way, mauya uliabe, nan kalarawat. Men Pohnpei Chorus mapatayang tayo, nan chamber, nan kalal, maslikan kalal. Record, so tayo pa na nan uya kupurwa troy paan po na siya sapul matay floor leader Latore magun pukoki sapul matay kalwa tayo nan uya kupurwa Kalangan kuprom speaker mo na iban patay bilpatong kupurakan koros kapkabung tutin pwede kupurma masayang salpo naman tayo na lang sa nama speaker ay tumal kayo panuwaon kayo melil kakan puli sapul mo mapatoyor yun lang bang Pwuhng Rail subay ti Pohnpei yung melil bilman patong komu o kapkabung kiro kang koros tungalang guwaw bang from speaker 1 to 5 speaker tungalang guwaw ang honorable senator kang koros bilman patong komu melil wongi labalabakan koros na executive judiciary national local bilman patong komu melil uyarang maong kapayong tuon Pohnpei yung sok ay tungal guwaw bang praray koros melil wong kisapon mo may staffan speaker man cakara kuburmaon niya kailang kapkatiyang masa ni Chernal and Pwuhng Rangkoy yung special word o sabol man kita Karya man. speaker kamu floor leader Latore wala nga speaker man yata kamagot kailang kakritinti masang panchernal o sabol man kita Karya man. Slower masa na Pwuhng Journal koros mo utung kamaguto masa ni yay o masa ni show kamagut poitar o tayo utung tiyo sapul matita sapul mataya journal kamu floor leader Latore wala nga speaker ay tungal guwaw sa parang tutuwad sa bang from katuwad speaker man cakara kuburmaon niya kailang kakrop sabol matay kalantar o katiyang doon na item ng basic siluya yung unfinished business Karya man. Amen. Chansal kamagutan floor leader talang katiyang po ng basic silu yay unfinished business o pwede yami utukan kamagutok tayo katiyang po ng basic silu o ipahan po na sa Chief Clerk Legislature Bill Number 5K Sexual and Renewable Bill for an Act. Further amending Chapter 10 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new Section 10-173 pertaining to land in Bolangas Michelin for designation for lease for agricultural,
and residential related uses and for other purposes ng South KU. Kailangan nasa na ba iban po na siya floor leader Latore. Ni kalangan speaker ay tinggal wow tutuwa sa bang prangkat kasumpal gut men patuloy ata kamakot tayo lang kakatya masa ni kumutang kusinit tap kisok tuwa lamin laki isok uno. Kaya man. Chance lang mo kumagit miyayer o kaya miyauto ben kumagito kaya katyan nan masa na ben kamutan kusinit tap kisok tuwa lamin laki isok uno o iban po na siya mga Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker. Una iban pati ang kupurakan ako kupura mo yung padre sa masin ng kasam sa karatang kapong kayo bunuwa mo patuloy nilang. Itong alwala pang kurumay Mr. Speaker, one to Meryl, Vice Speaker, Floor Leader, itong alwala toro pang kupura ni Sanalay mo, Chairman Edgar, one kinasa po Africa, Senator Edwin, o itong alwala Meryl pang kupura ng kampagabayan ng Senator Canparos. May Mr. Speaker, itata introducer rin piluwat, Meryl delegation ng malingin, o po ko wewa pa na mese, tungalan ki, ay manuwaw karakara kamakit, kamadang ko sa na road and file. Chancellor kumagit and Senator Carl pwede kami utuban kumagit ay ban po na siya. Paros mo itong kamadang ko sa na papi sa tuwa, laban niya sa puno and file, masa ni Pwuhng, masa ni so, kumagit po itar, kumamotwot filer, kamadang ko sa na papi sa tuwa, laban niya sa puno, masa ni ng land sa Masular, kamudahan ko sunod pa ng finished business ay maamplio po nito sa mga floor leader, Latoro. Ni kalangan speaker ay tinggal wow tutuwa sa bang prangkat tuwa. Speaker man sa karo kuburmaon niya tayo lang kakrop sa pamatay kalantar katiyang tunay item ng paisok tayo yung pil kalantar. Kaya man. Chancellor mo, kamagit yung mayor, takaway sa floor leader o miya utupan kamagito, karatak tagat katsir po, nembe isok tayo yung pil kalantar o ipan po na sa chief clerk. Legislature Bill number Papkiri sa Pwuhng, line A sa Pwuhng Bill for an Act, amending 42 PC 11-102.077, providing for the dedication of a place within the Pohnpei State Capitol grounds for the sole use of Malungwao and for other purposes, uniwatuwat KU. Iman po na sa floor leader, talaga katiyanan mo sila. Kalangan speaker tinggal wow tutuwa sa bang prangkat tuwa. Speaker man sa karo kuburmaon niya tuwang yata kamagot tayo lang kakatiyang masa ni kumatang ko sunod ng bapap karyasok sila laban na karyasok kuno pagkarya man. Kaya man. Chancellor mo kamagit mayor o miya utupan, karos mo utong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni so, pag kamagit na po itak sa ibang katiyanan, masa na ba? O may kupurin po na siya Chairman in siya po Senator Edward, introducer rin, kamutan ko sunod. Kamuy, Chairman Edward? Kailangan ng promo wood speaker. Kabing bang promo wood speaker kung kubura mo na ibang patpacho ay may pagibang promo. Muy yan mi, kaya chingol sa karang kaibo ni. Wow, kaping ang kakachipacha ang sabol mo. Ay chingol wow bang promo wood speaker. Ongi honorable vice speaker, ongi honorable floor leader, honorable senators kan raigan mayang pachang yoku purun mengsang. Honorable speaker, kum gubra boyeng kakan orala be, merel kam motang senate tap kuri sek silu, leben yal ri sek wono. Intuan e pacho bang kupurkan sangar nang wit na kero pacho to. Iso pe kasal kupurkan mangiyo pachowan. Lowering kamotang Senate Watch Haniyoralap Honorable Speaker Lowering ko Senate Watch sungasongan ko Senate Malenwaw Melenan Arian Pila Balap Watch kamumotang ko Senate Watch and kagan sabol man ki upurmaw ang watawat kayo o kupurpur lang sabol mukam din sap o wasakan makonang anugutak and kagan Pahrek yang nan mga o nan maron ko sa network kamti and kagan yang kawait lang lale o itagi kamutang ko sa network and kagan sa bulman ko kupurmaw watawat kayo o kupurpur lang kamti sa pagkaryang.
Sansal me kamagat yu pate kawai ito. Mia karya menpen kamagat ito. Amen. Pwede kamagat yu mia yoro mia utupe ay panpone se koros mautung kamagat ito masani ay Pwuhng masani show kamagat paitar tay rutung tier masana ben kamutan kusunet pa creation kuno lebenya riaisak silu lebenya riaisak kuno koros mautung thailand kamanata nituan kawait memie watawat kayu o kapralang kamiting siya poran kak report mon karya o kemisaklan watawat masani ay Pwuhng masani show kamagat paitar o tay supplement gitar kamutan kusunet wot ni watawat kayu. Privilege man, Mr. Speaker. Kamu Senator Cor. Kailangan man, Mr. Speaker, isa karnasik po hiran patungan ni Rawad niya po idariman patungan diyan kanini to talkwat o kami diyan tak sa karumalan wow. Pura rela sa muna tayo bangkat diyan na matawat kayo. Kailangan man, Mr. Speaker. Kailangan Senator Cor, ibaban wiyawi utan kawait kapeng ke kawait mo o kami diyan kakay sa karumalan wow o wasakan marokonan ang patkiyang. Privilege, Speaker. Kamutan ko sunod na siyang palwat. Privilege. Kamu Senator Highland. Kailangan, Speaker, kung kupura mo na iban yang pato ay tungol sa karen. Ibu ni wow, ang patsenga sa sabul mo miyo. Ibu ni wow kan melapuya-puya. Nimelel ang mall ay tungol wow kan kupura mi. Onti pais, floor, piso, nos, melel lang kosokos kasyang palakan, loop. Honorable Chairman kan, o Honorable Senators kan, koros. Patuan mo ki staff na yung patunan kalori. Pohnpei winsak, makatin pipi yan. Sabi matay, wiya kuburin may isang wat, makatin kuburin tunggal sa karan. Kaya po niyo, wow. Speaker, tunggal privilege, min patuan patiyang, lukil lang so. Chairman min finance, o pagi, Amtin sab sabul maray taray small totok kuwi kansal me kamutan ko sunod po te ko burbur lang kamitia rengkak apali buenkak son onay Speaker ejol privilege patpatan ni mangon ko sunod wat wasame patrowan molen wow Speaker molen wow ito patrowan tagot molen wow tamikin patrowan Molen wow ile and Pohnpei. Kayo. Kriyaw nan mungon ko sunetwot esansal me. Pohnpei State Capital Crown. Pachuti paragraph kriyaw line 5 patrowan Kolonia Town State Capital. Komitian ka krop yawasa sabun matrail kusenet yerme kulay wat kan toto eri ipaki puepi kusenet wat bang pralang kamitia toto kan kamitian kak lel wasap ko yuyaga kamokityo met speaker Kailangan Senator Irons ikabeng ke kawait kan bemiayer o kamitian note ira kasempal kan mesan salasang Honorable Senator kan Essential magtayo rutung tiyan maasin na benirowat. Apo yung point of privilege. Essential ay po na siya. Area. May kupurak tayo katla mo o ikapin ko may isa karata ka na mayor. Chairman o committee note irariyaw mas essential isang Honorable Senator Carl o Hirons. Kailangan. Tayo katkatiyar tapan fill calendar o iban po na siya Chief Clerk. Legislature Bill number Silubgay sa Creole Line sa Timao Legislature Draft 1 na Bill for an Act amending the Pohnpei Code by adding a new Title 23 and a new Chapter 1 therein to establish a Pohnpei Senior Citizen Center, amending Chapter 11 of Title 42 of Pohnpei Code to designate a site therefore and for other purposes only kriyaw kem sa klawatawat. Talaga katiyan ang masin ng kamutan ko sunod tayo paan po na si Senator Edgar, Chairman in Shao.
Min sekarang kamu menyan Pahrek kamu masih nak kasih sama kamu kali lagi yang mau sabu kau itu aku. O samar level karosan Pohnpei wat. Perdonan malwat itu mal wangkin kamu wangkin 5 floor. Duping wangki dukan langsung nas. Nangko boy yo. Jangan jangan tu kan karos. Pilih wangki sama tai staff kan. O rada kami yang Pahrek kita nak wira melamut. Ini patrawan sekarang kumai mal jalan kakan sukata. Kamu matang kucing itu silibuki Riau lain resmau LT1 o ketika peman kita. Chanceler makamu ketiung miak jalan kajian dan masa depan kamu tan kucing itu silibuki Riau lebih dari Limau LT1. Harus mautung kamu itu masa ni Pwuhng masa ni show. Kalau kamu kita puitak jalan kajian dan masa depan. O kaikat nan masa nabi kampone sama Chairman Edgar. Kalangan minta dong ke siapa le tinggal sekretang wal bangku purumi aku purang korus. Imen jalan Pukatal ya kamu tangku sunat silup ke Riau. O jalan ya kapureto on komisi. Kamu tangku sunat mo pasangkakan. So, apa dia lah? Motion you mo. Chancellor you motion you Chairman Kawait kamutan ko sa nasilub ki Isaac Riau lebih dari Isaac Limau LT1 and kapurupur lang sa pumadray committee in shop. Pagi amia utupan kamaguto iban po na siya. Haros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show. Chancellor Masyadul Pwuhng kamutan ko sa nasilub ki Isaac Riau lebih dari Isaac LT1 kan kapurupur lang sa pumadray committee in shop. Masyalar kamutan ko sa net panpil talenter ay panpo na siya. Privilege my Mrs. Speaker. Kumpul floor leader in po na si Senator Carl. Kamuy Senator Carl. Ay kalangan my Mrs. Speaker. Ay tungalwa sa bal bang kupura mo yo bang kupura kan bilman nuwaw karakarak tada delegation madumi mo register na Honorable Chairman Mao, Chairman Pahrek, Pwuhng China, session in Mesang Ramo. My Mr. Speaker, itamela lang na butaan tatawag makin ko purupur lang committee, ananak kaya rin maangi karap niya pa ang puroto. Iwasa may man privilege ko po kisotaso may mayang kaya lang kadyang nan masin ban Pamdol. Essential nan pamantang ko sa network kaya nan diyang apwali ananing senior citizen. Kami lala magkaya karosutong. Niyan sa wote tatangkan magkaya kinapali magkaya bilkin nan diyang sanamawan niya. Mr. Speaker, nan karongon may yang patiyang ang tatawag kasampalwat. Social services kawit na senior citizen ma-register non-opting social services na riyakad walo putisama. Kabil kawit maradikitin kawasaw. Pwede iya karani yung opting social security. Kabil ka kacara gila. Essential nan kusanad na napatpatawan na wasaw ban apwel ban social services. Dedicated ang program in senior citizen. Iya ba waya senior citizen facility. Pilsansan ng kusan nito ma-coordination ba waya wayang FSMTC security o senior citizen organization kan. May yang pati ang tatawag niya ba apwel ba kawit in social services. Ay wasaw may man padawan may Mr. Speaker po essential mawasaw ang supis na executive building onon uyawiyang kapinatatang wasaw ni temporary office. Wasagis po nangan wasaw patoyang youth for change. Dari ranward wasa may youth for change tatang yo roneta o rew ya tatangki o kasandi yu miya muri ranwad kapina mo ya tatangki nimo a youth for change ko so ditong wasap magkail men
and we are well benerai senior citizen kan. Sana mawan niya Mr. Speaker. For kita di soto mangi ma. So mi ayer lease we yang youth for change. Asal mau down ko sa soto ka Coachella contract. Lease we contract yun. Pero nantatawag magkami di bangkat yang lala. Aben wasaw. Tatawagan ko puro mga magkait sabon man ki. At tapi kasaan suwatila Israel pin pulabul mawiyat tatang ko wasaw. Ika melelem ko puro mawan Israel malikay lapin Pohnpei. Pilibahan sudah may sandiyang wasaw bansang suwat. Ibin men pag Mr. Speaker, pwede kamandang ko sa nanwot yang kawit na Social Security Coordination and Wiyawiyan piniya sa watch Senior Citizen Organization kan. Aram bilyang padotong karono makamati sa panapali ito. Aray sungal kawit na kag neyang nan tataw ka sa balwat. Sa melelema isang pukat pan vuelta sa namaban niya. Bil sansan nan ko senator na may ta legislature bil kamanada moni sang nan sa matay budget pagkailan ka kawata facility. Dari planning tataw kan social services ang sangan facility na bambato mo and bilyang wiya sen karong po and ka kawit tataw mawat. At karwaru wa polong abi sudo po ita po abi san suwad makagata parata. Ay tungal iran pagpag man Mr. Speaker kalangan ko ay tungal ang yaso ba. Kalangan Senator Carl kabelele magkupromoyen Chanchalero Human Committee and kagan wiya ni pagi assign langer committee and kagan share ki tatong kan magmaban katian lale kira kan masansala sangar Senator Carl. May a privilege motion Bachelor privilege motion ay ban po na sa floor leader Lator. Speaker Ted, katiyaman ang kamal labanan siya. Dahil pagpagok talan katiyan ang kamal labanan siya. Kamal labanan siya. Anak
Try sa pala rong nasa bulmatay wiya kupuro sansal mamona try komaltik try kat Pohnpei kalender o ipan po na siya sa bulmatay floor liter la toro. Alangan speaker tungalwa isa pa ang patpatura bank from katuka sampalwat. Speaker man sakaro ko burmaon niya melel wonki chairman campaign finance melel man patuang niya ta komagut taylang kakutro komatang kusunat ng babab kriyasok sula binariyasok wano sang campaign finance please na isabol matay kalantan na ano Karya man. Macam salah mau kamagut mamiya harus mau tung kamaguto masani hey Pwuhng masani so kamagut paita try utroyer kamutang kusunat pap kriyasok issue labi niya riyasok wano Pohnpei po na sa floor leader. kalangan speaker sangon mo may tungalwa untuk tuwa jay pilmen sakaro romail elebi wongki chairman finance campaign finance putro komatang kusunat ng babab kriyasok walu labi na riyasok wano please na isabol matay kalantan tawa. Chan salah mau kamagut hiu pilmiya dan pilutro kamutang kusunat pap kriyasok walu labi niya riyasok wano sang kamitin finance harus mau tung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paita ro try pilutro kamutang kusunat wad Pwuhng placement iban po na siya floor leader. Kalangan speaker tungalwa untuk tuwa jay man sakaro ko burmaon niya men patawan pagi bank promal jay langkak place komatang kusunat pap kriyasok sula binlar riyasok wano nang isabol matay kalantan ranwat. Karya man. Try place kamutan kusunat pap kriyasok isu labi niya riyasok wano pagi amya utukan kamaguto ay men patawan pagitak try place kamutan kusunat pap kriyasok isu labi niya riyasok wano pasok matay pil calendar. Kamu floor leader. Kalangan speaker sangon mo mo pilmen patawan sakaro ko promal jay langkak place komatang kusunat pap kriyasok walu labi na riyasok wano nang isabol matay pil kalantan ranwat. Karya man. Pagi amya utukan kamaguto ay men patawan try place kamutan kusunat pap kriyasok walu labi niya riyasok wano pasok matay pil calendar. Makaros place here kamutan kusunat riyawad ay ban po na siya chief clerk. Legislature Bill number Bab Kiri Executive Line Pwuhng Bill for an Act amending Stelo number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes. Uni watawat kayo. Chan salah mau kawitan chief kadang kakan kecian dan masa lebih ban po na siya floor leader. Kalangan speaker sangon mo may tungalwa untuk tuwa jay may sakaro ko burmaon niya jay langkak katyang masani komatang kusunat ng babab kriyasok isu labi na riyasok wano isabol man kita. Karya man. Chan salah mau kamagut karos mau tung kamaguto masani Pwuhng masani so pag kamagut paita kadang kecian dan masa lebih o iban po na siya sa matay chairman and Moni chairman card. Kalangan may Mr. Speaker itungalwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Itungal kapung pwede ko puro mga mamiya. May diyan tataw ka sa balwad ang kak magit ranwat. Pwede kaya pwede ba ananan magit kayan kasantin na pwede ba reprogram kan mawiwiyawiyan nan kambakan meled palinak sa kati. May Mr. Speaker niyaralap kamadang ko sa netapuri sa kasulab niyari sa kunaw. Pagpag ko malwad ang kakamanata mo ni mamiyayar ang kakapali kusunod may malwat kamanada makasanay di may raikan paros may tatawagan nga itong basic comment sa barisak ako sa utaan po na rail ban makit ay masansal ng kaumutang kusunod wat apali iray ko natangkan and sa matay kambansap kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Mieter Masin na kaumutang kusunod kamu Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, I don't wow ang ban ko para may vice floor o honorable members chorus. Speaker, man ba doon ay tutudrong kamatang ko sa natuwad pwede lok sansal o bil kasaleta melan ko sa nat me Kamanada 20 years in service non-line no issue
I kamele me kuro sagis mo tayo manuwang kami tuan chairman o kawatar me kaya mo na kap sang nakarabe men paron kita motion tayo emergency machine be o sawan man kita wang watawat kayo. Yan siya lang mga kamagat yung miya yero. Pwede yung miya utrupay pan po na siya. Koros na utrong kamagato. Masa ni A. Pwuhng, masa ni So. Pwede kamagat yung pwede. Tayo rutong tiyar masa ni B. Koros na utrong tayo lang kamanata. Kamatang ko sunod Pahrek isa kisu. Labanyari isa kuno. Nuwatawat kayo. Masa ni A. Pwuhng, masa ni So. Kamagat pwede. Tayo sa pulman kita. Kamatang ko sunod. Nuwatawat kayo. Floor leader. Wala nga speaker man kami nil plurang na chief clerk. Chief Clerk. Legislature Bill number Pahrek Pwuhng line raise the Kolonia Bill for an Act amending Bill number 11L-77-25 the comprehensive budget act for fiscal year 2026 and for other purposes. Unuwatawat kayo. Kailangan siya lang kakadyan at masinibit ang kanya sa floor leader. Kailangan ng kami speaker tungalwa tuwa ito pang purang katuwat. Speaker man sa kalau bermawan niya tayo lang kakadyan masan komatang ko sunod Pahrek isa kwalo na isa kwano sa pulmang kita. Karyaman. Yan siya lang mga kawait mamiya pwede utupan kamagita miya karyaman pa ipan po na siya. Koros mo utong kamagito masa ni A. Pwuhng, masa ni So. Pwede ay pwede tayo ang katyan at masinibit. Magkupuruin po na siya masa pamaray chairman and morning Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal, bangko pro mo yung bangko purakan. Kamutan ko sa Pahrek sa Kwalo, labanyari sa Su, apilpayan. Kamutan ko sa Pahrek sa Su, labanyari sa Kuno. May sungasang nga palira ito, natawangkan ng R&D. May nintuan ko sa malwat ka manalar, pwede rin sa bariya sa sabi sa ang Pohnpei State Government, apoy na rin blikak ko sa uta. Ano yung ralap, ikawid mamiyanan kamutan ko sa nagwat. Speaker. Kailangan chairman miya ito masinibit kamutan ko sunod. Kamuy Senator Perez. Mr. Speaker, I Benparawan ay tungalit tutong pilwat. Pasagis may Benparawan leto kaway. Pwede miyaw teriyaw pil magdala palimon met. Kaya kaway tatagtag na pil magdala pali rante yung public safety. We have floor amendment on pil pugat where citizen maban retroactive purala October 1st, 2025. Imen pa doon pagite o may imen pagite clarification on kusanet SL number 11L-A-25 dan provisional pa doon mabang purala retroactive o manaman 2024 na kami tigak apalitong tayo. Aymet, kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez, kamelala makalalabang kayo mo ipaan po na sa committee. Melal Chairman Carl, kakankawit. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal, bangko puro mo yung bangko purakan ko. Ikabang kakawid mo awan. Itong al chairman mo awan. Sainsal, yay mo pong. Utahan tataw pukat niya magkit nanpilikan magkaila pali mawa. Puralat chep ni Oktober bukia kapat maraw yan. Ang reprogram na niya. Bukia pitata mo ni magkaya kamanatar. Puralat chep ran. Kusa natin mo niya kamanaman da Oktober. My Mr. Speaker, projected pilbang uyang kira ito daw pukat po nakakat siya niya maapkelel sa bariya sa morin Oktober dari mabahan pura lalak po inabang pura lalak Oktober wa uki pagkaganda sa dokono di sa bariya dari leben patro the kawid mode kawid wo kami di ba napalin Israel kan masambare riesek ni Oktober ba to pinaray bang puraral sa Oktober Israel kan karasebe apte sambar riesek ni nan January apo pinaray bang puraral sa nan January ran malel sambar riesek ani ara la may Mr. Speaker Kailangan Chairman kamelala kawit isawas miyayer kamu kolokol dok kailangan kakunggi kawo miye o
Aliangi Bambadon Kawan of the Floor Amendment Maikupura, Napoli Public Safety, Mutalapse Napoli. Second Carabem and Gata, Komokit, and Regent Imagine Ben Pilgate, 5 degrees of Wallo, Supplement. 3 amendments. Chancel Memier Komokit Omia Koreaman Park Marketing Kupro in Ponesema, Israel Kamakawatan in Limarai, Bon Komokitamia. Common Senator Simon. Kalangan ng common mind speaker Ramon Epan Patron Sagrata speaker Raymond Nubaw Kami ay tumatagatan Ipuniwawang kalpatron Sa pulmang na sensilim ng log Nang sa nganran wat Nan malwat ay tumalwatang from On the vice speaker floor leader Honorable Senator Dan Koros Kilman wong girelkan Koros Patron kayo ng kalararan wat Speaker Tangkak sensal Tatok kasampal Kahit walutut Pang tatok kasampal Magkait Katiang erlade May sanang wat Arya Wasyagis Bimen Anak kawit Essential me Awut kain Kot-kot nan Kawalawin sompong Sang ni manamandan Pacet Aku tuwa pandil nas Ay patuan me Adjustment na uyang-uyang budgeting kampabugat patusan ng personnel. Ari ayman kalalapak aya tuntatong kayo magtayin budgeting. Ang parew na katiklan ng personnel uyang-uyang ang kakapali irelkan may sampare risk mo. Miyo wasa may position tayo after katiklan. Miyo katiklan pan amount mo. Soto Kami uyang-uyang position tu. Dia me position isak. Hari itu pantauan. Main kami di report gitu apa mau iman and tension. Iman pantauan. Yuwasa matun tu aku ko cutra lalta. Dia me resign. Yuwasa nan. Moni me legislature kot kita untuk tu aku. Particular you was a particular type of panigi 20 years of service. Imen ay saisal me ay utungal ututong 20 years service main na law. Ay ito wasak sin women patruan wa tuwan wali apa armas man pagkakalal patri ay dak yang tuwan di wa magmal ko din supplement. Kalangan ko mo speaker. Kalangan Senator Simon, Chancel Makalalabak yung mga mamblyo po na si Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bangko pura mo bangko pura kan. Kapinti yang kembagapayar ng Bosan ito sa amon po kay naman kawid may sabol mansi. Ele wasakan mapali nipisetit. Pwainan tuntatangkan the position kan so daw-daw ta padunan patit puk. Ariya pwegi patit sama saya kampung yang padat tak mapali puinan contoh tak, kita kapal aja puinan contoh tak pukul padu dia pam personel, ay matutag buat padu kuni sangat momot. May Mr. Speaker, ensansal maniaso magtaikin kamanata padat, taikin padat di position kau ni wenda legislator kasangeti, irai contoh tangkan paling laut sudah kenal one point ya, pergi saya pada di pay level or step laut. Hari itu untuk tak tunggal yang kupuka ko, pergi qualification no one asal maruya tu tak. Atas lagi kak pada ni pay level panangan sama pada tu or step ele yang point position wo, itu yang aku one more ni macam mana mantang. Ay mele ta Aso magdagan lel nando ko ban yan budget office kunuya analysis on office ka covers. Lawan mo ni magteka manata meleledo nando ko ban yan budget to kay kasig kay basa to tango puweki mono buka peta. Ensansal matatawag me padu bangko puratay niya ban mukit purala te baktope abo pil patola lel September silisat. NTN Monument. Ay wasa right tungal kapat patosang. Kalangan may Mr. Speaker o itungal kapung ang ano po sa
Kalangan Chairman Carl, Senator Edwin. Kailangan speaker ay tumalwaw. Kapatagal sa sagartan wa minir wa ang kan kami ay explore honorable member kan Israel kan yan patagal training kan. Mr. Speaker, may kami min katukan may essential mo betul raya matay sa mga napali koros sa mga napali Israel kan may leler sontari so may inan katukan ta ma konang Thailand na til raya wat sa ka merge so you Israel apali tet 427-26 asang ni korong kan betang uyawi Thailand dan amen tamen year and so what o kapatayang 428 lola teo floor amendment nilong 428 o iba tuwan kan met magtay pang kaprela til riyawat or report riyaw bilkan kita ito mo iba tuwan dati when kak apali til riyawat ong report wala imet ni tuwan Kalangan Senator Edwin. Senator Carl, Chairman. Kalangan may Mrs. Speaker ay tungal wasabal bangko puro mo yung bangko puro kan ay tungal Pwuhng kambagabayan ng President Redwood Bor kawid mamiya kami di ba note nantatag panapwel kamodang o Senator Riyawat and uyala yaw induan report pati yang met miya piliw na pilapali pwede Israel to datang ka nang namanuni na report pe imen bagabang kurakan and muy tan ka kuya uran mo tang watawat kayo pamapato yan isangan momo maluwat kamanatar watawat kayo kita isa palba na lakabaw watawat kariyaw apil riyawat koros ka kuya la flora amendment ang Pwuhng ninduan kawid mawan kambagabayan ng President Redwood kalangan may Mrs. Speaker. Masa ni Yei, Pwuhng, masa ni So, kamagat paita, tayo tiar masa ni Be. Harus may utong tayo kamanata kamatang ko sunod, papakri sa kwalo, labaniyari sa kwano, watawat kayo, ranwat, masa ni Yei, Pwuhng, masa ni So, kamagat paita, roksay, sabulman kita, kamatang ko sunod, papakri sa kwalo, labaniyari sa kwano, ranwat. At sila kamatang ko sunod, pan Phil Calenter, ay pan Pohnpei sa sabulman floor leader. Kailangan ng speaker ay tingol wow sa paling tutuwa ito bang kurang katuka sambayawat speaker man sa karo kuburmaon niya tayo lang kakrop sa balmatay kalantar ko sa palda lang and line item na baisok yung standing come to report Kaya man Kansal makamagot yung mayor pwede miya utukan kamagot to ay pan Pohnpei siya koros mo utong kamagot to masa ni Yei Pwuhng masa ni So kamagot paita tayo katkatiyar pron ng basic kayo, yung something kami to report. Kamu yung floor dito. Kailangan speaker tingol wow tutuwa ito bang kurang speaker man sa karo kuburmaon niya tayo lang kagan place standing come to report number silip kuriya isa kisula may nagriya kuno na sa balmatay kalantar ng ranwat Kaya man Chancel, kawait na kamagot yung floor leader, challenge place, kamatang ko sunod, silip kuriya isa kisu, report, standing kami to report, silip kuriya isa kisu, laban niya rin isa kuno, basa balmatay standing kami to report. Pagi kami utukan kamagot wa, imen patawan challenge place, standing kami to report, what, basa balmatay standing kami to report, riban po na si Chief Clerk. Standing committee report number Silibugiri sa Gisula and sa Pwuhng mepit Legislature Bill number Pwuhng sa Kimala and sa Pwuhng ng sa Committee Finance. Kalangan may Mrs. Speaker itong aluwa sa pal bangko puro mo yung bangko puro kan koros ipata sa mga kamatin mo ni may Mrs. Speaker o nuwa karakara kamagat malwad talaga kuya kukurkis kanin kamatin report silip kariya sa kisula manyari sa kuno Ngayon, harus mau utong kamagot to masa ni Yei, Pwuhng masa ni So, pag kamagot yung po itak tayo bang, katiyanan masa ni po, bang po na siya mga Committee on Finance, Melal Chairman, Speaker. Chairman Carl. Point of privilege. kalangan may Mrs. Speaker pwede ibantong alin kaya sumaw para sa mga kamatin mo ni amo na ibang kape sa report what may Mrs. Speaker imensya ka rin ay itong al Chairman mo Chairman Pahrek pwede at ay nanantiyang
apali tatangkan mapitatamoni mele level benton tatangkan yang aku budgetin ranin ciak realite you masili sakeu nintuan ada nanti yang tatakuan kak yang aku kuburan malen wow apa lagi session wajar kerana isak amai Mr. Speaker ika bengu kubur mama mia dan kakak paliala report buat rangot dari Mr. Speaker standing kami di report sudah beri isak sudah benyari isak uno eitan kamu tangko senat pap beri isak mau le benyari isak uno na pali Pwuhng ni right on tatangkan dan kempan rosen mau meninduan rosen ko senat memalwat kamanata State Law 11L-80-25 kasanete meton tatang korosen Pohnpei State Government masapis kiyang Pohnpei State Government del Sambariesek apo inaray bangko sauta Pwuhng kaidente aray del Sambariesek apo wiwiyama may Mr. Speaker esensyal nan karong-rong pagkasambal me tarak-taran kampan rosan mau o etungal key staff kan kawai ke committee tata ako takarong o wiyawi nananso me malwad pil puno-puno tikli tatangkan desabis kan en mon-monin renan kawai pa naman miya pag miya sang committee yung tarak-taro iray key staff kan kamawalan sabi sinumuni and Bill Bebe yan kalaodla sa kamawalan po yun ang tatangkan niyarala may Mr. Speaker kamudan ko sinwad niya ba na po na committee kami lalam iray doon tatangkan and numuni bilbanan diyang aray tungal tatan Pohnpei melalang sabi sinumuni ang Pohnpei Pwuhng med may Mr. Speaker nuwaw karakarak sa kumalwatin kak sabulman kita o kupurela robotara lapot kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Miyata masa na standing kami to report sila priya sa kisu laban niya priya sa kuno kami Senator Net Kailangan kami may speaker. Dan batuan pada sapal mo magkamiti yung Rosan Mao o kasaleta at tungol utut. Amoy man batuan pekita may tungol sagaran kay Pwuhng and pata yung sapal mamoy na sansaler. Ang wasan uya lamang may tungol sagaran wow pan kuprami one key vice speaker, floor leader, honorable senators kan koros. O patayang kapatayang rail kan may patunan kaleri o pepeyan men kapesya kan may Mr. Speaker sawal mo committee yung Rosan Mao and kapengkiyang chairman o tawakan and committee and moni o kasaleta sakar kita at tungol utut o kapeng o men sakar kita me makituwet ekis sokapantala wiki pagpag siyang committee yung kampan Rosan Mao renter palami ong Israel kan mapanale Pwuhng Israel petre kanina o evaluation and wiyawi ong Israel me tatok Mao Israel men patroan Pwuhng and increase mesansal nan mesan kusan net sansalata imet William Kitty or yuran kapatabat o yata motion kailan sabulaman kita lutung itu sabulaman kita ira magta katkati pagkakariyaman
Chancellor mau komogat yu mi ayer tan trinity masil ben standing kam to report slip creation issue le benya creation kono ko gi mi utpan komogato koros mo utun komogato masani ei Pwuhng masani iso komogat paita tan trinity masil ben koros mo utun tan sebelum kita standing kam to report what masani ei Pwuhng masani iso komogat paita ro tan sebelum kita standing kam to report slip creation issue le benya creation kono sang sebelum kamitian moni Masula report pan something of the report ay pan bonus is floor leader latore Terangan kami speaker ay cungal wang tutu ata bang perangkat tuat speaker ban sakara kubur maun niya telengka kerap sabun matai kalender o katiam banai tem nam desa kuno yai ansau nuratoro Chancellor mau kawai tiu miayer mia utukan kamagito Kariya man. Sadang katian po nam desa kuno taikat katian po nam desa kuno kami Senator Carl Kailangan may Mr. Speaker po di iban tungalan kaya sumo na ni Retoro. Ay tungal wasapal bang kupurumiyo bang kupurakan koros. Ay tungal Retoro pidata puinan fuel that diesel gas. Makasig pamiran wad pan kagada sa pulta. Bagi man sa ratamen Pohnpei o sa pulta wad magid ni tatag yung mawiyaw sampa so datay lang naramay mo sa speaker pwede ko sa utakan kasi pamamiya at kamatagan kita yung main punto ay man pwede may mo sa speaker ang kak may muyang sa makamadin moni ang kakaiwang PUC Petrocor o option ka ba na o uliaban FSMTC Secretary TCNI kati pen plan yawan kak miya contingency plan pues mayay puinan cash pan magit pues mawan tatangkan magit ng sampa ang kak miya kasantin government and stabilize po in fuel yatay banda tongki sabul matay moni mabil konen nagdangkan mapato niyatan trust fund ang Pohnpei essential may resem kolokol moni nan trust fund niyatan Pohnpei a Pohnpei ante au yawi lau lel apilana po yawi ta me Pohnpei pan sa yang patel Mr. Speaker rawat kita sampal ke bagi kita ipat patro lang dekat-dekat lang kita dekat-dekat lang ito tago dan kakuyawi nuwan matang para sa wapolto ikamelele may subsidy kak miya bagi yang magadir na nanso ki samalar Congress ya kasaneti sabol men Pohnpei moni miliyan siluba pato yang Petrocor wan kak kacik painan dial ay mawiyawi sa melele masan sangan tatago konengan makit may melel puinan kas pampatota kasantuo may mono po ko sabulmen Pohnpei yang kasaneti tampang uyawin aramay Mr. Speaker sabon mo magkamatin mo yan kakpatoyan ang tatagot o ele report makak na special session word amawa masidokak ang kak report nuwan matang koros na new session may bang we are moving special session word kalangan man Mr. Speaker Padon magkamagot yung Kariyaman Halos mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagot paita miya masanipe Chancellor magkamagot yung miya tayo lutong iti masanipe Koros mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagot wo Retiar masanipe on ituan kawait miya assignment wo na assign yang sabon matay committee and moni o ime pan uyawon ituan kasantian momoso Tiga tentakan report ni ansu karwaru pergi ira kasambal kamu Senator Seminar Alangan speaker may jual ireduro reu ranut dari mo na iban badruan may jual ireduro kapingkiyang ranut ang mau
ay siyong mauksit. Ay tuwalwaw kapatapat. Kapatapat ko saksit wang tung kong Vice Speaker. So later, honorable members karusiyan. Iban patuan ulianti delegation in Soges. Ira niban patuan ansiwat. Ewiya ira toror. Ewiya irayo mesyota apalan nantan legislature. Abolpe assigning committee PWTC anso. Dari ira wat painting ng committee was order mekot me abol leran. Ranwood ebilisan salir me problem mo bil parata. Sangun problem me parata nantan legislature bil parata ranwood nan wigot power plant nampumal diesel oil spill patutilang nan war-warkan o kawela tipsyukan na aramaskan entong wasyaw ganillas rinbensyon ko call EPA kuren kaya kata irubut dari dame director patuan yang iya ma bolbe uya iya ayi garban ay min uya ire turur wut ko utana uya ire lapi sangat ran tuyo leran wut riba uya kamakiti na kamitin PWTC engkak padreng dame EPA report kiran wut nan telepon merapali ayo karen kaya kata irubut ko uya ire labiyo mele long yasin Israel tongkau cap ketu. Hari iya itu kalau retor speaker mabin niya sang Israel members and delegation in Soges stage memin patri yang rawat arang kacalan kalangan speaker. Kamu gitu yung mau miya karya mentan kamu gitu. Karya men harus mau ujung kamu gitu masa ni Pwuhng masa ni so. Pag kamu gitu apa itu miya masa ni benira masa salah tu semina. Ira me betata irawo kamu senator at ward. Kailangan ng Pwuhng honorable speaker. Pwuhng kakacaka sa college man sa Kolonia. Honorable speaker when pagkita ma assignment niya sa mumukamitin environment and kakpacher. Pwuhng even pachuan me nanansugis pachular Israel kan mayang meeting na IPIL nan wing seitan government in wing seitan KAPWARESOU yang rail isin yung maruwi tatong ng klokot naging vaporized oil open niyan so what to generate power ini pacuan di sa committee environment yang paceng bagi niya tatok na EPA japiata renggagan ewang government in seitan kusongan tikso wo renggagan kailan gagan totong wa ipachuan me kaisla control waste oil wa storage kaisla storage tantal man ang wasang kito iya wisu toro rimen pachuan ta chi rew wa gi wi ka wait you nan ni chingin IPIL long rail leaders kan yang pacheng IPIL rail win seiban wi totong year oil vaporizer you mabil niyan so what generate power Rimen patuan ni Rema makum kapukoya nga imen pagkita environment ng gagan pache orang gagan check citong mall watch citsugo kailangan ng Pwuhng honorable speaker. Ito na sa ilang committee PWTC nito na yaleti o kamugat yung mayor environment and climate relations and patreng kamugat yung mo miya karya mentan kamugat to harus mautong kamugat to masa ni Pwuhng masa ni so kamugat paitar miya to masa ni beniro kasumbal misan salah senator simna masa ni beniro mo na kamu senator Simram Jadi beliau pateng sebelum ini saya datang ke Kolonia wam apa tahu ni. Kapre itu nan memuat one good communist speaker, one good vice speaker, lord leader or not member conference. Vice speaker essential में काम essential sang essential को semina. Ini nang kesampal o manage strong community. Imenteu ang kakuya
Common emergency declaration. Kian suwat ni patrola wasaw aramas ngan pancang tonal agak net oi amet mai pang mangin ang Facebook iya me kasaleta nang warawarkan jese tame Israel Petrocor ke PUC iya pot Uya momon reperela wasasidu yang ni singkau koti main pitch riau ke sidu ia jangan material yo mereka tongki perangkap kauti oil me dia tengah-tengah koti jonan warawat dari ran sarawiyo nai bang kita mana ran sarawiyo Israel puede kecil, Israel pisang puede dan warawat. Ay wasami pergi puede kau kukotasang ap. Likai leu, liniete oil, linieto kekat net puede. Areta imentati. Lelen environment ban anti insurance kap kata. EPA bangga kanti yang surang kakya kata I mentati na PWTC ang kakeupiyan na Petrocorp kaya kakileupiyo PUC ang kakapwadi ni Karwaro kain suwat utang uya mekot kater ang Israel community kama isuta patuan na yaten oil petition nakaban niya wasayum banding ka wasaw abangkat spread ay meron siyang palki serito ko aray kinaryalu ko lang mo school community yo aray kintat patomo aray uya net on diesel ay suko ating katarel ari ngayon remember na wouldn't it na help ang kapsya kata po ang kapsya ay mo may luntaten sino pinakalangan ng komisi Kailangan Senator Simina chancel magkamagot tayo ka sampal riyaw masansaler kamagot yung mayor o tapoyer committee PWTC o Environment and Climate Relation. Yete event masan ba ni Rawo? Kailangan Senator Cor. ito nga luwa sa baal pangkukunomi o pangkukukan. Ikabunggihan delegation sa quest to talk na kumukit ka sa balwot. Ikajaman may Mrs. Speaker ng Legislature case tatawag mo kit. Sa mesap na bato yung PUC yang ako wan wasayo. Na kamerel icharan kak miyan sa umahon PUC o balikan ng kak kami na benesang sa amin makakmiya. Eri wasaw mi patungan tamat puen neng sainsal mie kausan mo me opsi saya kausan itu ang may nanso mau tatawag mawan mo kita opsi saya pun kak kausan itu irain mapatpatu wasaw opsi santi kausan itu yang rai lagi wasa me panagistowan wasa me kamana-mana yang PUC Pilmiya case na bilpadolong nan mo malang kubong dilan Pohnpei o PUC bil fine ang peneneyo one money or wasin malang kubong ren lagi scale ari kahit nan dadaw pan mga yumet kaya bilban check kausan kan marasaw karaniya PUC ninduan ka manamandang ko sa mga PUC wasaw kurang kak mukit o may Mr. Speaker kamera naman sa kong tatawag kami tiche ente apali kalep uta na option ka banana na patyan porque iya bisu mo ban ruwas tatawag ka na mokit matatawagan kami dia ban kawait o pagkakabanan declare emergency manaman wo imat ngalang ipadawan dati med may Mr. Speaker bueno yak sen
Ikan kubur-kubur ni asya matatakot pa mo kedua mo kalangan. Honorable Senator Cole, Masulan, Masanipin Hirawo. Termiyatu Masanipin Hirawo. Musulim kacang kemasan dun. Chancellor Moa Komagiti Umiyaya Tadang Rutungi Masanipin Hirawo, Chancellor Sang Senator Simina. Karos Mautum Komagiti Masani Pwuhng Masani Show Komagit Paita. Karos Mautum Thailand Sabulman kita Komagit Chancellor Sang Senator Simina. Masani Pwuhng Masani Show Komagit Paita o assignment what assigned ang committee in PWTC o Environment and Climate Relation. Yan sumaraban report akaway kanan chancel ituan wewe penamamiya tay banggagan kataro yang kapin report kapina o karong-karongan bilto kapina ay yes ibatoro Omi Senator Kailangan speaker ritual sekretar wow kapat-kapat mohon kamu kloro honorable member kan Kolonia speaker jual ritual nanti kadang sabun mangu kumau sebal menadakap sabun mangu ran riau dua aisuk rango di kamera memproses mission dengan kata kumagu channel kak kumal jangan udah kubur sebal menadakap lokasi. Chancellor Moa Komagiti Umiyaya Thailand Komal Disang yung puro sa palbana lakap klok isak amone pan pone sa Komagiti Umiyaya pakair sang chairman kan masuro pakair sang chairman kan ay ben patrawan pone sa Komagiti Umiyaya itu mone patrawan tar miya tatok yung manalaim kunegan yang patrang o inin taulialar klok ay ben Thailand wow niki pag masansala sang nalain. Karos mautum Komagit ke Thailand. Kombal disang uyak puran sebut sa palben lakap kelak isak masani yai Pwuhng masani show Komagit Paitar. Ay kombal disang uyak pur o pan sa palben lakap kelak isak